was 'n uittreksel uit 'n videostudent se musiekvideo. Musiekvideo's, korporatiewe video's, dokumentêre video's, spanningsvolle kortfilms. Ons vervaardig alles. Professioneel en tegnies van uitsaai gehalte. In the painful silence of bare lands, in the whisper of changing sands, like a cry in agonizing birth. Hear the calls of life, the groans of earth. For all who live upon the soil. To survive, they must toil. But for men and earth to give their best, in due time, they both cry for rest. Ons produkte ontvang lof en pryse uit nasionale en internasionale oorde. En werkgewers in die videobedryf skakel ons gereeld om skrywers, navorsers, redigeerders en videograwe aan te stel. Ons het 'n netwerk van oud studente in die bedryf. En tydens die ATKV se nasionale televisietoekennings in 2006 was 4 van die 6 wenners oud videostudente van die PUK.